ripoti atu nei mai Samoa, alau Samoa Entertainment TV. Ua faai'u ai lenei vaiaso galua i se vaega o tagata faigaluega i lo tatou atunuu. Ae i se vaaiga i le faamasinoga i le aso forai le lava latou 30 Iulai, na toe tolo po ai mataupu sa tu e valaau i le a10 i le auauli. Na faatoʻailoa ane ua tolo po mataupu nei, ina ua o'o lava i taimi e valaau ai e lē ai ni faamasino, ai oni lo ia ma leoleo na vaaia. Ewi ina sa faapipi'i lava pepa masani e faailoa ai mataupu le aso, mga solo atu tapua inga a inga ma vaenga faaupu fai. O lango masani ai lava, talu mai le amatanga o nei faamasinoga faalavelave o faaiʻuga o le palo te tele. A o alala le tapua inga mai le tumalo sa fata, ma le vaenga le tutangi ia femata palusalue faapo le lua. Ai muli ane, toe solo muli ina ua longo atu iai le tolo pol nta upu le Vaiaso Friday. Ina ua mabe ai una manava ngā luenga le faamasinoga i le aso falaile. E ta ane le lua nga i le tolu, ua amata o le manava au fai ngā luenga. O le itu atu le faamasinoga o fanua mo suafa, i le suafa tupuola mai manunu, le ana ta ape ane, ua te ale lua ma manava i foi, ma le nai tu o faamasinoga. E taunu atu le solo o ta vale le HRPP, ua ngao le lo atu lava, ma o sao i le peninsula, ta amilo mai ai, ma toe foi atu le taulanga i e pia. Mo le mawina le tuta ane, o isi vaenga o le solo le nei, i le fale o lo faamautu i ai, le HRPP songi le petesa hou. O le solo lea sa ta amilo atu inu uitua, o le motu nei o polu, ma toe foi mai ai i le taulanga. O le solo a ta vale o lo iai faupunga e ao fiai, le faamavae o le faamasino sili, ua malepe ai le faavae o Samoa, ma le toe faafoi o le mamalu o le ao le malo, peitai. O mai tau vina, o lo tu mau lava tiute o le ao le malo i le faavae o Samoa, ato ai ma le faavae o lo o iai le taimi nei. O le tele o tavale na alu le lato solo fae e puanga i mulinuu, muli mawina o niso tavale, e na o le lua tangata iai tonu fa pe 5 foi. E le se pasi vanga na ai then ma tavale laiti, faaptesi ai ma pipi apu. O le solo tavale fae e pu, na sauno ai le fionga te fono le fas faatutua le tua samo utasi, o le aia te tau lea a le foi vaenga, ai o le faatuanga i le tunu, ina ia to apea le tai. E pe ona umane ai fa moe le tusa o le fa i le fiafi, ai o lo file mu lava mulinuu, ma le malai tia fau, ai o tali mau pea lava foi, le leo ngā malu le malo. Mai lau Samoa Entertainment TV ia pia, manuia faaiʻuga o lenei foʻi vaiaso. Ia mako, mo ke ona mo ke le ngā malo le pura te ke i o le